با سلام خدمت فالووران عزیز، دوستان عزیز، اومدیم کافی شامپان واقع در میدان کشاورزی بخش نوخندان. شما میتونید تشریف بیارید از دفعه اینجا استفاده کنید. مدیریت غلامرضا تراشان هست، بسیار موفق هست. اومدیم اینجا آهنگی براتون اجرا کنیم. Kuşlar güzeldi, alem gayde güzeldi. Kuşlar güzeldi, alem gayde güzeldi. Akşam oldu gelmedi yar, tamam sana güzeldi. Akşam oldu gelmedi yar, tamam sana güzeldi. Kuşlar gümüştü, al vurdum yere düştü. Kuşlar gümüştü, al vurdum yere düştü. Yarın beraber öpüşme senin yerini beşti. Yarın beraber öpüş ve senin yerini meşne. به افتخار تمام فالووران عزیز و